بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Sura Et-Tarik, noćni posjetitelj. S imenom Allaha svemilosnog milostivog, tako mi neba i noćnog posjetitelja. A znaš li ti šta je to noćni posjetilac? Zvijezda prodiruča. Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren. Stvoren je od tekućine koja izbija u mlazu, koja između kičme i grudi izlazi, i on ga je zaista kadar ponova stvoriti onaj dan kada tajne budu otkrivene, kada čovjek ni snage ni pomagača neće imati. I tako mi neba punog vraćanja i zemlje pune raspuknuća. Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Oni zbilja pravi zamke, pa i ja njima zamke pravim. Zato nevjernicima još vremena daj, još koji trenutak ih ostavi.